yene jendo misho abaruko kwende by'empira nyina masiko nguna weekend nimwe base kubatebekanizibwa je aho jangwe empira je yene jenda omisho abajirebere nani aho yaruga na naho yahika kando yire hecho nsima ranga kugira ngo itwe turyaho mutabano wanje Andrew aho muri rukunjiri we bare kucera ha TV yakera kugira ngo smartness ne Twitter bonka ngo wampita korwaye shama ando zakwakura na buri muwe na yo nareba TV wasinehinda tubagunza muno nyecya karekero kenu kandi amazima buri kimungi kiona kiba kikira kusimebwa MC Andre ho barenyo yajangu wampita zakwakura sebo wewe kutukunda mkarunji kono kata TV West ego ya dakika egyo yenyini kandi ziri kumenemu zizakaraho sayite yo kubanza kandi babale kubona yitwe no kongera kwa notoro mukaire nuko kan ntongera tugenda mu makuru agatukuretire njakarenu okuruga munsi yona no hotayire no muhangaretire Uganda namune agarukwata nebiyo kwerinda kwera byakubi ubundi no busuma kobu umubero nkabene biturumu abantu ubundi abenye ntorora ubundi butenda gukora ubundi abenye magezi gabahingura ine ubundi abenye manya group nizo zikubahabye kubateka mbinte bitarumu so ntoleranti obusuma obwa pikipiki na muno munezero kuvuga boda nebo yongero mwihanga kandi nabarkwasisa amateka nabo batiriho buryo bwo kurwanda barwana bucyuka hembo kuri obusuma bwasobora kuba nebo rwanisibwa iwe umurongoro yo notorora akandi hari umusigazi akande rucondo zibwe hanyuma yo kugamba bwangu no ali mukwetabo mbekorwa ebyo kuyo pikipiki za boda za bajaj akamara abataka akandi usinge nambere police emukwatire kandi yasobora kuba nagyongera inajoleka n'izindi boda zabayire ibire akandi zarukuba nahebwa groupe zizarukuba nakoragana nago tuzikwinire kandi namakuru agundugamo tugakwinire omubagambo nombesani ikiriza tugakwikiyeho nukorore nkoko abanizo usinge bari yo baroniso busuma okwetorori hanga liyitiriye Uganda abekitongole kya crime intelligence ensanyi nga lwabo ne police ekola kulunza kuziba emisango bakota omuvubuka Sebunye yita King Brian amanyidwe nyonga Sebunye omusambwa olw'emisango egyekuza kubibwa boda kirira ababyokwenda kunako lokutano kusala ku galaje munakati enabingo yinaduka ngakiza kuno kwakala okutomera abazikira namala mu musobe ebyo kyawaliza aho police okumigo kutusalwa mukote ngolutusidwe ensanyi nomogeza pikipiki endala jezere ayosiya andi musakura wo wa hadi yagirete razuzu kule mindimo abyokwenda utwala ku parking esange omukivu enabingo nga police seseke kifo kyona nezula pikipiki endala 5 abutuze mu kintu bakunganya kulabo kubadde ero mu kubatuza balekeza Sebunye mukwate bigambo nasaba police abantu ngabano obutabatira kuliso baba kube byasi bulugo bakwata nagenze ensangi nenonya piki yange nga teriyo kati bansindise katwe bamundeba abo benyini abo nga police mazo kunula pikipiki kulokutano kyabwalize okuwanika n'abapulete za pikipiki zino kuzisindika mu kitongole kya okulaba obazikwatagana ne pikipiki zino obulezi muzisangidwa nga tezikwatagana omukwate mukuuza akategeeza nti yesemobe nga pikipiki zino bazimuleetera buleeteze okuziddaabiriza pikipiki zino nazonati kuli piki nzibe n'abasikairo we bajja natya ng'omuntu natya zitira tanjulira nti piki bazindetera buleetezi bazitika ku motoka ne zijja ezimu nenzeenoonera mu bifo ebimu bakuwa kade ate bampa kadi zaazo omwogezi wa polisi mukapena ya Rachel Kawala akasiza okukwatibwa kwa Sebunya nga yeeta King Brian ku mikutu migatta abantu eyali adduka ono akwatiddwa polisi yaffe ey'ensangi ono atututte mu garage endala awagambibwa okuba nti gya paakinga ng'era eno tuzuddeyo piki 5 nga tugenda kuba tuzekenneenya oba okukola kye bayita verification okuzuula oba nazo piki nzibe nga naye tukyagendera ddala maaso n'ebikwekweto byaffe mu Kampala n'emirirwano mu kaweefube w'okulwanyisa obubbi bwa piki kizamatene ne Lydia Nalwisi bakusakidde guli ino lwawukede TV muja bitebya mpora iwe notungo tomucha ujamba kuretera bakuretera yakira obika then hatariho
ataroho chikoreka ngo there is some business around akabantu bashobora piki it has to be an open market for example kandi oyine kuboyina aho kushuburira aho buryo mwaha kubana amanya kuja mu mutuna ijagura atwara epande biroho na nebindi so what happens twashanga no tokwe oshire kokwe obikokwe then ukatugera ngo uryo mushubuzo wazo no kurukuba kusubura hasemereye kubaho proper documentation no kuba bundi hate biro bino no kuba no subura nkamatungo no goya mukatale kanu no twara mukatale kani undi urukuka muhanda bakaguza bitiyo barua yentegera ogine ngwangu nangwa ngine bakumanyira ngo umusubuzi wente busa no masokwa nagamba toine kandikwe kirukwa nchikwata pikpikezo nzuzumu nyingi cyo kumanza teriye mtiziri ibiri so of course nchikuleta kuba nabe bikorina kuba suspicious mirime yorukuba nokora kandi chikuletera ubundi kubaza bingi kurano wetonganaho nole kabo byokorina ngwiwe toine kabi mu business yake yorukuboryo nokora akube kandike kirukwa nkibaza pikpikezo tobine icya kabiri bagamba zine number places zakusana no pikpikezo kutagifaho kuraba we swi kara UAX kandi kujya kwetegereze maiso ine UBD so ekinacyo cyongera kwa kiretera yo kwerinda so tino ko kwefura kugira ngo waje kwata yenyume tine kakwate nayo misho kaguza kukorekana yereka ngukore no gamba ngo yaberiye jikane yanje kaneji so aho bakwatere yo misho nagiye asigaze yenyuma ayo bakwatere yenyuma nagiye asigaze yo misho so it can't be the same pitch so ekinacyo cyongera amazima kwa nkicugari ngabe byo kwerinda kandi umukuru w'umasobora kuba nabamukwata bitebiye kandi tomanye ubundi yarahereza na group ende yakuba nakora nayo cyane abazire stanke kuratera abana bito ko mataune ibakora tseto batayayire we keep around like for 2 to 3 days turabana bito bariyo mbakora cyo mutaune abo kuba uza kushango mwana wo nakuretera sente na ikomukaguro vanja uza kushango mherwizo ne sente zeshagama kandi ubundi wo muzire wabiro urukumango kuruze jo mwana esente yo rumno receiving ani basakuremesa kutahigura bo kugira ngo esente ibarukuretera neye shagama then abazire tutemwo twani okuinforminga abatwetorire kugira ngo mwana no bwararyo wanje nkabe nyenda za mustari so nkabe nishaba nk'umuncondoreze kineki then amherwizoba ubundi abana bakagira mu kutina abana batandika gukora imirimo erikuba eriligo erikwetegerezebwa ni wakasente nakashukara kubarakoretere kabe karjuro mu mahanda murungi utakashanga no ryeshagama y'abantu icyo kikahendera cyaturemesigur so tambero kacho kiko mtawuni orebe mtabano wanjerake kasangaki ubunda najwa rekote nonje neta yakanegeza no buhoro ninga muherwizo wana bamureta tumutambika anyway na koresa konke bine byensi eja hayo ne muntu yaenda nakaba kushanga ngo mwana bamureta mbamutambe ko mukina ahabo kuba aye yisire ninga bamwisire ninga byiraci ushango buteko bwotiro inomuka tubwabaho kogire ngo ka followinga kikabire ni kiba beta ya ekikenyini amazima nicyo tusemeriye kwa ntukora na muno kabazaire turikuba tubina abana abanyakuri mu myanya ubundi tarukumanya ne barukora turukubimanya iyo nururaho wawe na digidano wakuvuge motoka nungino wawe nibiba kwenda n'abatabanya wanjera takureba mutabano wananka mbwena yasiye motoka ibi iwe ryaho shitabe kwakwisha zo mucaca gure bintu iwe ko kwija nozo mustando by'amatokore kagangu nyine mutabano wanje nanyo amana rukutura mbarara uriya manya ko zirembaga iwe ryato kwenda kujukora nito njabazire tupushinjira abana kuzo mahanda mibi abo kujango nabo ebitube expectingamo bibire bahango kutire kibinde ku bantu batunga ya akandi umuzaire nayo leka kuteka umwana pressure echo onanka tokumurora ijwiri yakozere kino ijwiri zire na sanad nebindi nabyo mbijya kuretereza umwana nkwe hwamu asere miringe byagambe bayitati nyowe nanyo ndanyetaga kusemeza mama nkozire enta ninkwane bishije nkabina kurona muri kyawo kike cyarkuba baceza kumanya nabantera ha mutwe nkabo mwene wago bamuki so nabwo icyo kikuru
iyo muzere nayo kutateka umwana pressure omukaire kakanu nuko nawe asobole kurubatira mu mihando bundi nyakwikire kuroro bundi ensimbi barakazitunga azikuretere kandi estalize sagama ombomezi bwa buri kiro ezarwaye kuri umuntu yoze. Gideon Sanyama thing may wa yeshereka but we are waiting for you abaka shonshire chekitu aka umurimo gwanje bitu amazima garingu omuntu kushanga natunga senta ha myaka 30 emyaka abiri natandika kuprovinga someone right kugira ngo gwira gwinje nariyo mbehenda birajiro abo kwayigana yiturukutura mu kuza kubanza kushoma kweza at least noriyo myaka 25 then hato kirgaho ngo myaka 30 ryo mugiga already echo nkibasa kundetera nateka ngoriye kiyangambire ngo muhenda birajiro gwira gwinje nakoraka kutunga sente. Gideon Senyamo ni ndeba ha atshi injire ngwagarka owa Mr. Chogo agarka rwe bikona orinkai tereza makura go inokwe na nomjenyo wataya isaka sheshekerizoba Onongyo mu ati byose amazira Senyamo Gideon ngo kwagamba fine Chogo omwa cheka kwa manyabu muhanda gwamba ishaka koga murundogu kwa mleta awa umuringo ogundi ogwo mutano ogu no mushubuzi kandi kansara no mushubuzi waki naza kunja kutugana ndashongeje namnonga bwa kintureta abwatoreta asumancho gamrundo namnonga tongere kugura namnonga bebembezi no ma president yo kakuta mu 7 omwako gajirengu kisanja no sleep kisanja no sleep ekinchenda muntu waburijo Senyamo Gideon kigenda muntu waburijo Sister Charity na wo mwebembezi nkikwataho Sima asalamu alaykum watulatu live TV West nyenda amrundo utuganire obwebembezi na nokukora amazina gawe nico rukora tansira amazina Mustafa Chogo kandi kansala wa Kamukuzwod kandi umushubuzi by'amatungo amwe byona n'inyama ya nyine tuganira mu rumo umutera nagambo kushobora inyama naba namanyisa cyenyine okushobora inyama no kuyo kubaga no kweto kadeko mu katare ukabasa kwiyaka sente ko kubasa kwebisa ho mumbera za butosha tugamba mu rumugo ukakutana kariyare umazire mbwire kina munonga terezo go murebe cyane kumayanga ubuzima na cancer ryo kwa he nabasa kuje cyakora ogwo mu rumo nagumaramu almost imyaka 20 imyaka 20 yego nazimaramu akubasha sofa myaka yanje ati nagenze yo myaka na plus so ntamanisa ngo mishomanje kunahize mishomanje nazo mbyo bushobozi then nahati mbyo mbyo bushobozi imyaka 20 terezo urugendo ukija watandukota urugendo kwihira ari yakutandika ya kwihira mzee wanje mishomanje ko naterze mzee wanje agumana training nante ko mwejo mzee wanje mwa michogo ya chogo chama nisi wana wa si one we mzee wanje yante ko mu rumogwe umurimo nanye nagukunda nkabanza kuvuga nyamejo ku supplyinga nyina bintu supply muri imba room okuvuga as pitches want to level was vuga motoka akayine pick up ya manateka nyama na jeje gitwaro nagukunda ko muntu kuyira ko natandike kugumanya nkamanya ingeri gukora muno ngeri gutunga nanye nagwejumbiramo nakwatira yombwe neshaya hati akwatira ni mu mugundo kwata kumpa nkagumanya kiza obunyama yo gwenyama inyama umurimbaro gishobora nkayo jiguriza nkayi ibintu nkebe inyama ntizibaja rufura yankaye rufura yo mu ruki mukonka farmers bo muri batwira tugurente tuzwarufura tuzibaga tuzeta abamwe kwina bashobozi nabakwiza bakajya mpimpe kusoboranyama babaho iyo wabaho iyo kushagutse ko mbuca yawe harimo kakodiyo ko kushobora oguza ni wose tumanya umurimo Senyamo Gideon naenda kugenda nanyi kubankiwe myaka 20 anyenkitere ndi ubushobozi w'nyama isheme kuba nizo mu ishomero experience ngihe nkahi mukoreki ikikweta gisa ishomero kincheta gisa kujyana determination mbwe no kweha yo kajyana hateke kandi to umutuma ncege ngo kuba kuza computer kajyana hati naza kwega computer kandi ukajima save kumanya hati yakuzumu na no mu mugwenyama no ko noteka kufayo ukarebe kibakora ukamanya batunga mbata bwanyu ukajoininga
Ebi byona nabitunga capital yo kubanza ndone ka sente zinga ikuzomura umukogo. Ugomura. Twaba kutandikana munonga akashosho cyake muri wative sari na tureba amazina nsenye mu gidio turinkayi. Turobikona tugamba robikona kankereze cyaneki. Twereze feeling ubuzima turiyo mu town ya robikona cyo cyo noreba engineer trading center ya robikona zabashahe muri dakika. Abina mushanju tugamba kushobora nyama ece cyo noreba abantu bamwe abashubuzi b'enyama turi akatareke nyama ece ryo noreba ogumwami ni zimwe abucha za chapa za kansara Asman Chogo ejo niyo town cyaro bikona katugarike tuganire na munonga tukeze feeling ubuzima kibazo ate tukwatine na capital mbwenu business ona nozima yako kuba notandika note wako expectinga losses kandi note wako meeting ati watagize umuto magomere no bwirukanga konka ko kutandika note wako making a sure to ba customer kandi bakatandika twatandikana zinga na munonga teze ate tugire ngo atya umutiyama hata naza kuzomu ruti mbe nyine sente kazinga yo kutandika oyine kubangwa ni million 5 kandi omanyango hatekwa ku million nkisha umkire kachi unyongeremu konka no ija bwanyuma umanya eco kora abo ko customer aba tubangwihi yinaru kwiza kajyango guno musya ekanze yenyihe y'umunyaga abo nabo baro ningo mbyanga tagende kunyaga konka bukoraki yanga ati miliyoni 5 naza kushuburente naza kugira bucha naza kukoraki no basa kutandikira nyama mbazo manye beyente ne gureta naza kugira ati miliyoni 5 eza harochi naki eza miliyoni 5 ndimeka shwanto ine bucha okay wende bikoze so mizani nkejo byo na nzo ni soro miliyoni 5 bihera miliyoni 5 afuma harimo kupangisa hano ya bucha zinzo ziri expensive umubye kupangisa rent yazo na bashanga umuntu naguza bwa wholesale ngabwa abarite bashanga na social rent nkeni kwa 20 bachiko wabucha bamugambira ata abwachi reason being is when atunga kachi bareba ngo na collecting echo so echo chitwire kandi kachimanyira kandi keko yakwasireyo niwe no utachifasa kufili amagobani kirenga yabo kugira ngo ngarenga haruho gatunga rubuga kuboza nko yatakwenda kuchimanya kandi wowe wamanyizo mwanya hatuza kukoroka kuzokoka ukajyana kozo mvunje n'ibyanga so kwasa nkaburi no ushara moguma no ushara mu parampara ebirebi kilo nya material zinga na mnonga twero go murebi bacyari tabakunda akanyama privana nabandi ashaheji inyama kilo ni mtu agumera kanana inyama ya keji ejo ne nyama yindi boko zo mu yembuzi ntware 220 emitware 2 aho unchozera kunka ashaheji ni 220 yongera munonga yongeramo abwenshi nakukurebe embuzi zote zikurebe nice nazo hata sanje kushora ihanga tukumanya konkanto ya embuzi zicendera zicija jenka kaje cyo ko yabamwe bemera bakoshanga wazo mu bakuteye muneta mu utabimanyire wimbera nizeze itabona zo antana nazo hano jane se nazo nziribwa ni muziriya ya habura eminyeto ba cancer abebembeza bakutegatega ngo ubuzima dashimo kuba nakora shimo kuzombwebembeza akacendera ati eminyeto mbwene bwembeza ubona kugira ngo mwe tukunde bitinsa no bumwe abamwe bakurebamo uwo mutano mbani onka obwebembezo obu wabone cyo gukora kirungi wabone cyo gukora no make no oyine kubano yesiro mu gihe cyaho ko waza kuzombwebembeza cyo kubanza ni expensive notamu konka cyo tatsa kutunga munyenzi notamu okutamu notamu kingi konka kuza kuciyamu okakireba abo kuba icyo kutamuno cyamo nduguma kandi abantu berigenda ati bakasesikara bo bari yabenyuma bitwa betwine ngo naza kuzomu karuru noza kuzomu karuru akweza karuru ayikundiye ashahidi nakujyanti nyo banzo mpereza kandi ote kumuhereza ki nakujyanti paka ndenze kutya karuru okimujyanta kawo kahinta nyo ni intera sente singaye nyene kumitana ati wo yine no noma nakweza karuru unka obembeze bwa nduya kwa mwana wawe umuntu wako wozire nawe nakujyanya twine bwo kuzesha no passport so atache wembeze abantu tubakwasa kugira muntu nyensya kibasa kubayamba inamba yawe simu na mnonga abakwenda bahabuzi na mnonga kongera kutandika business inkeji namba nje simu nizira mushanje 00 19 kinana ni 2 mushanje na mwenda 0 mushanje 00 19 kinana ni 2 mushanje na mwenda so nabwo echo abantu no kwetwara mukamanya kandi nebindi twaba abebembezi nkitwe ko jante ebitwara mu ishengero bihometso yitu tuyo muri imwe abo kuba ka president kyakigambe nango wakigambe this sanja
no sleep. No sleep. Onka president yaje and no sleep. No more sleep. Echuma sango enyuma ho 20 byama. Kandi twaba abamwe bako abashoboye 20 byama. Twimusani twiguramisha twamanya Wish kumanyisa 20 byatwine konza mamana. Nitukandi bashaba abaturage mukozese abo kuba icyo kikire umubebengeze. Okay. Yeah. Ebigambo nibyo twabitunda konja kuganira zabashahe muri dakika 3 n'ibiti no kuzo mu mpapuro z'amahurire no kutayisa n'abandi bagenyi ebigambo nibyo wihamu none ihamu tingmanye wihamu ki sanja no sleep abakire katugaruko mu studio na Skansenye mu Gideon aha omurimbara webare mnonga senyo mu Gideon kandi ogo mushija are very significant in people's lives warantanye namanyo muntu ntogu yabananka obeno manyangu he's been playing a very big role mu community webare omwami chogo okuta ombana bawe okunda kukora okweyemerera kwabashija bamani kuzo politics okugamba bikwata abantu really we appreciate nka chairperson LC1 ahabwe chwekecho beitu omurimo ninjangu wagureba narebo guyanjwanzi atari tobwo kunda kanyama wakugambire noha nyoka ninguma nindangiza nkaho but anyways atakunda nyama boha kanoshana murana naweza akateto kuyaze torire horiyo wa anko kato kuza kutunga aho umuntu ari kushubura nyama kagiteka kagihereza abantu kuza kubuza murana ati nyokwe ntunture ndo turiyo ego ago kato muchomo point twendeze birungi byonka baturiyo baitu obukozi kikuru akande no kuranga ubundi omuntu no yeserura kwata no yakuoleka ngu obwembezi buli barumu nabatamu muno kandi kibatara kuyihamu so nikibantu basaka kuotara kwe iyo bunda rubaju kuro bundi ne societe nambero soko ne account kugira mbere wakateka nikimanyisa amazime bintu bisobora kutakugumera kwangwera akoya kuoleka ngo kwa mugenzi wawe wenyine akaira kakaruru nagamba nyowe gira nko kwankura wankuru tatinyo akarunda jakka kwa wankuru takgamba ngo mubi anaba najakka kwako baitu noro rangu nikibanche tagisa ebintu byambankwe quid pro quo webare wagumani twedakika zabasha tunina ezaringo mushayi yo kubanza kandi program kiri yasisimuka injira cyo butungi charity hamwe na Lake Kasanga KKI twaza kwitaho kaceri show okugaruka hansa kwantu kwanjore impapura z'amakuru na nebyije bice nabwanye mutaragaze kurondora paproru obase kumanya details eza kubasa kubana zogaho twendeza okuguma aha program ya sisimuka Orwokubanza chronic diseases nk'abantu abine diabetes abantu abine HIV for long time abantu abine cancer diseases abarya ari nanka chemotherapy ababo embiri yaboneje kwa man go kurwanisa ki go kurwanisa obukoko oshanga bafuna baza risk yo kufuna chronic ninga UTI ekindi nabantu abaraji tunjiro they have a risk so long as orarwiriho UTI you have a risk of getting another what UTI newa mu ongaje manyisa ngwayi wajihire it can that very source can again what nebasagarke kwate abo kujangwe ejo source dene kindi ni age abantu abakuru especially abakazi abariyo menopause twareba ngo menopause kuba ko menopause barera kuzomico wakurera kuzomico level za estrogen hormone ninga shintegeka umubire kweta estrogen echendera kandi ke kuchendera what happens nanka pH ninga shikuria acidity hinduka
tabarukayo omukahumurako nukwe twagarukana empapura z'amakuru nko twakuraganisa kandi netwijutsya ngo ebyone bituriyo tureba mu program ya sisimuka nabishagikwa aba Swift Initiatives Limited abarukora emyoreko yamani yo muihanga ritu Uganda nangwa na hero bahika bashorayo konkamwe niteka twerundane tugambe byaha beitu this time around batekatekera abantu baburengerwa izoba bija omutawuni yamani eyambarra awarije ko abatwinira umworeko oguru kwingane yibwa akasheshera umucayi kaceka ebiro byo kwezi abrana mukaga byo kwa mukaga mpaka ebiro bitano byo kwa mushanju aho mucayi kaceka mbaja ngo kutahama bo mwana ni shiringi 10 kandi omukuru ni shiringi 12 and of course that is on an everyday basis burubu wazayo just akasenta konka kwa kutahamu ebyo rukushanga amazi bane byo turanoyenda umone byo takarebaga ibine byo turanorondo munsi yo notabwine abashubuzi makwamba buguza akasente karinganire obano nebyo duka obane bya farming obane bya saluni byona nebiza kwabiri yaho kandi abana bitimba kwabine okurebererwa omukwatena na emizano yabo bouncing castles face painting semanyi bihe byo mbimanya mnongo kunchiza ziriya za circus nezakwaziyo zibategerize nyamisho zo takarebaga ningezo reba ha screen nukunka ubundo takihikaga hiho karebe imico yawe n'imitwarize zija kwaziryopo nkaberenye nangu izoberyo ningashama zobago niwo takazo mukoka shitamo kareba konka kureka yija na family yawe ija na ba relatives na barana mugire some family day out you know mukoresa mu community relationship muhiceyo murebe bintu ko bero kutambara bitu nyine orpapra orwa the new vision na norpapra orwa na norpapra orwa bukede konkano ija kunchereza takatandikire mpaprezi wadenye ndabanze kuhereza wa the new vision kamba nze ndebe murana ekinhiro hutobunuzi ebero biri 25 abero na bitano ebyo kwezi uko kuturekerize kwa msanjo kwa msanjo ekirihiro utobunuzi uta radio wese tujya kwantu guze emyaka 27 emyaka 27 yes service tyanguhire apana nabamwita bakajicho zo mumagaraga kwa buswere tyanguhire uri kusindikiriza ngo baitu bayiringa ngo ebirire kichweka Munao niwe. Obona babo wamani. Ore abiri na msanju akandi turabantu jaguzana. Bakyo togero kwa tubayijukia akandi ebero 25 bikwezo kwa msanju akandi mwije mutogete humazima mwije kaburikiro mukizano kacheka akasare kahembe rutine mwana hekibari akandi abazinu bona baje kwa buri yaho kacheka nyinja karankati akatogo ngaja kubaka mazero kusha akiyenda turi mukuta kana mbere ziraka saa mukaga aho pilau neje kwa mazero kusha lunch sobole kwantereza abahuririza baitu basobole kuba nibegonza hamwe naitwe tujagurize hamwe na weki ebero nibyebyo kutahamu mutwaro gonko gwehangiriye Uganda kaburikiro ebisigayire yiwe rukezire kubona ijayo ntuba tutasemeriye kwantu kugarukiramu abo kuba ikintu kijya kutagata kitafundikire Kacheka Stadium Sagwa just kuhuta Ochazebyo atorakaho kabyakiro tunanari ori mbere gyo ngweriyo nije kwa netambura akandi ntuweta buryo mwena okurano tegaitaho no kongera kutukwataraho kurora mbere Nijambo sikibwito butiro ntwaretero mbicweka byanyu yes abakabare mwebare abambarra mwebare na nahabi turiyo ntwija kandi ntuba turiyo mahisa nyungu kwenda kubereka ngo kintu hato bucatagata kiti kandi izo bariye nyine kurora kimushima kandi mukoraza you know obusiki bwembagana nebindi so tsakwantu bashyikiriro kwe aho obusiki bwitu bw'ekinhiro cha Radio West twesere hutabunuzi nabwanyuma izo bakorera hike tuti no kuhuta kwenyini nawe ne ukomendanda tara tujenje koma kwe hawo no murutoro bagira urufumo rundi ngwendurwe yokuri baterange nabo ekinyumwe kole bo muri mubwira bukihari habo ko ekikuba ngena maisi tutwachikora beramo so hatiwe kole mu muri muhari abere na bitano sobora kwa notegeita ezezo korezo tari aho mazima no zibikira bahi okufata kugera mizire nyenda ngo niboshemerwa magaraga ufe urye nywe uhurure
ngo niyo wayenjoyinga ebijuma by'emikono yawe ekinihiro huta obunuzi 25 kwa mushanju umucayika ceka okutaha muno mutwara urupapura orwa the new vision amakuru gajangu in standard gauge rail Maraba Kampala line gets 2.72 trillion Ugandan shillings. Government committed to securing full financial closure of project. Yeah, it will be okay with us. Twaheza kutunga umuhanda gwegari yo mwika ugine kubana gurga Maraba gukaza Kampala nugwija kubana tungutereza access yaho naho ahabwa these destinations zombi and of course na nezi hagati na gati kandi kutwe tubantushoma bakabagira ngo ebe yo korese gari yo mwika nguneberi incheho compared to ubunde zinde za higuro mwanya na neze nguto na nebindi. So this time round aho ntoreka ngo twatire trillion ziri kwingana 2.72. Yes, okubasa okorebeka ngo ico cabaho. Then ahana bahujantu Muhozi thanks Shishekedi for removing governor. Chonchena na nshome honchetegereze kubyebjire mu governor shogwa bariyo wankai and why was he removed and why is our CDF thanking Shishekedi for doing so. Then ahandi nabakugira ngo Karangara by election Museveni to boost NRM chances hinabariyo tunga by elections ahabwa abantu bundi abarugira mu butegeki obundi bakafana nebindi so tureba ngo President Museveni ashakwa na boosting ka situation omuri Karangara okugira ngo hundo muntu wabo wa NRM akabasa kurara yasingura akaruru aka ahandi nibajanti Uganda's oil pipeline 93% complete, meaning that we are just left with 7%, just a few to 100 okugira ngo tubase kuhendera okora umuhanda gwitu okora mu oil eitiro munsi akubanturara to producing. So there are high chances ngu eshaha yona eshaha yona tutandika okushuburije utaha obutaka bukakuka. From village crusade to prison cell, the life journey of murder suspect Nwashaba. Ojako no mshoma hogwe ayino rugendo rw'amana munonga omwera hangana akora byo mutanuru ngo bundo kahweza obona akora byo mutanuru ngo abandi bakakushomeraho no manyawe hanga ino kwa kukore bintu bye kandi no byako babigomere bitakoreka ngo noija kubirabamu abo kwa no bakutire kandi akagaraka kora byo kandi cyaje cyo kugira ngo ne choncho turanga kwire kugira ngo tukuretere wahinduka warokoka. Still it can be the same. So njya kwantureba urugendo rwo mutsigazogu turebe why, how is it relevant to our lives today. 50 forums locked out of parliament kandi byone parliament no manye nyenda kugira inguruza munonga kandi kinkuteka teka ngiyoni kwa kubeno nango cenge nabwo cyo basa kureba forums ezo ezibire locked zo kandi zibazire ziha. Fraud hits restocking funds in the north agogona nagamakura gakorga ombatahi bitu aberuguru. Okay, National Council for Higher Education bagamba chaha Smith's partnership with Emerging Leaders Program. Yeah, that is good. Agateri nagogata igufa nabo cyo tinkwendo shembe nacho harimo amabarahaga abantu agwa kwandika and some other comments basakuro kubyemerire. Deal with the new wave of murder for hire decisively. Ogwe nkwari munagamba atyo noja kwa noshumbe mwebinji byaha tinkwenda ngorebe ko konka tungashirinje ku mibiri ogire ebiwaye manyira bukuba urupapuro rwa the new vision indano ruhango munonga tokabura makoraga kukwataho health and beauty living with the sickle cell disease ndwarejo netumaramani konkambwe nama amatyaga kugwira ahibondo. Of course oine kubigumira kandi ping up with it okareba hiwagariza. So someone can live with sickle cell kandi abasegumariyo hurire na habwecho basakubishoma birebe how to cope up with it. Pass O level mathematics ni yermo mupakasa how Namara turned 10 million gift into a 3 billion agribusiness empire. It was just a gift.
10 million hati ni billionaire nakujangu na basakwa nakora a billion in a year, a billion. Gwenchimanyisa ngutwa mukwata jejeje tukamuhereza emyaka yenkenga inabasa kucheza esente budget ya Uganda yona nani nzana konka byebyo bishome babyetegereze orebe that it that you have can really be used very well and you end up being a billionaire here. Ninja kuendana nebyo mzano. South Africa feel isolated. They are saying that show us some love. Bambi. Bona bariombe shabira. Ma South Africa. Rios mbajeta xenophobia mbajeta bata. Kebyo. Byokushanga bariomba binga abagwira. Abutwakweta nkabatari bensi yaba barukorokwe rero mabyakatorize nkahina gahonda beho nefato nejabago so ntimanyisa ngo ibintu bimwe basakwa biri biteganisubwa. So we are seeing these guys say that show us some love when they are feeling isolated somehow. Senegal against Norway. Yeah, ezo nempaka is a World Cup. Nibinja biryo mutinda bigambe ngunabeheza. Yeah, some jobs and tenders inside. Yeah, nabyo birumomo. Tracing roots of man who took head to parliament. Twabire homunda byona biriyo mu rupapuro. Too big and too good and no. Tokarga motine cyo yegire. Rutunje shiringi 12 zonka. Hello. Right, kaire kabukedde akande wabale kuburuhu antuchageno maiso no kuratwaga kwikia bukedde. In a headline, abapangisidwa okutta omusuubuzi baseemu omugenyi. Babatairemu ensimbi okulwanda bayita omusuubuzi bamalira bayisiremu owataliwe orundi omugenyi. They mistook his identity. Yeah. Abatemu babawadde emitwalo 2. Haza bakwire cyabiri cha story ogaruko yita umuntu ataruwe ne baddayo ne bamaliriza misoni. Soma bukedde oyitegerize ensonga egyo anko ku mugenyi arugendiremu kandi obu obabayire basaswirwe ekyabiri nuko bayite omusubuzi. Abatembe baguze okutta omusubuzi baseemu omugenyi. Omusubuzi kasirie bamukuletire makumbi omugenyi bakuletire kasirie lwasabiri kuitwa ahamu no mugenyi makumbi kando bamaliriza bayisire. Soma bukedde page ya kabiri bitegereze akandi ensonga ezo nko kuzemerire bride jangwizo ari umuntu yarichire shona rere. Soma bukedde itegereze bride and groom expo akandi harabagibazaho ngukeke yebakuli obunuzi bwayo tebukazuuka gahansi yuguru hano harabagiro bazaho omubukedde keroken akakiiko kamaliriza entegeka ez'okulonda kwa chairperson LC1 bakuletire kisani eky'omwaka 2018 kino bakakiteero mu district ya Bunyangabu akwani ndora clerk to parliament akaire kano nawe awiro bakabali MP ali omulaine na atera karuru. So somo itegereze ensonga ezikwatagana na karuru akaba chairpersons akandi nkoko barukibazaho ebyavudde mu DNA ya kafeero bisatiza. Nujja kusoma itegereze details ezirukwata nsonga ezo habike binyakurugero mu DNA omugenzi kashanga kaye mbachize yo kwekarakasa nyowe ninye batana tsire sanga tumse. So soma bukedde oyetegereze story gera page ya kana akandi bikemnya kurugire omu DNA akandi hanyuma kusarujiza. Vision Group eweredwa award rwabuyiya mu kuwandika ku butonde kwatagana ebyo buhangwa akande nkoko ensonga egyo tugitwire nke kikuru akande twamanyirwa omungere niyemu tebakwataganye kugwa katanga nabe bakyaliyo mbigeno mu maiso musango gumugumu akande bakuletire ensonga ezo nkoko zemerire. Soma bukedde Iran ezemu okuggala akagulumulu. Ukraine ekubye amafuta ga Russia amalala Putin na soberwa. Soma itegereze
kandi Moscow ahamu nakuli ihangire ya Ukraine kandi ensonga ko kuziriyo nizigeno maiso musonga z'olutalo oludda olwabi lusimbye kuli kukweyimirirwa bakulitire alukwago Lord Mayor kokero kino alugarurwa mu court kandi n'ensonga ze kuzemera police ekutte owa kabinja kababbi ikyali wajja byona biryomu bikwatagane byokwerinda iwe omurungiro byono otorora ombukedde yenyencha kale ya kerokino owamaka goba president atabukidde mamerito n'ab'ekisawo ky'Ennambole okugobaganya abantu soma wetegereza bukedde study materials zirum mathematics social studies n'ebindi byona birumu St. Elizabeth Institute of Nursing and Midwifery Mukono soma wetegereza yukwetaga kusoma obusahu kandi course ezo nekirikuba nikyetagisa nayo pull out eri ombukedde ya Kirokyon kandi tusemeriyo kwa noferwa muno muzaire warukwetaga okusinduka omwana wawe okusoma obusahu akajuna ekyaro akajuna ihanga n'ebintu ebindi byona muri anyama abajunye nabaha bona bali mbukedde Mumyemizano bakuletire empaka ize motoka zinyakubere kuri Masaka kandi bakuletera n'ikiboze cya World Cup za Africa zongedde okuvuya byona bakuletire amo bukedde yakeroken somo jetegereze asiringira ukomero wonka akandi omanye binge rukuba nebikeraho myanya taliye mune mugeno ba agents genda supermarkets genda streets na handi nobono tungira bukedde asiringira ukomero wonko ruhangire Uganda ebintu bikutambura kurungi amina kandi nyina masikonkora artunje noija kwa no kugenda munsi yawe bitu tuturukomaho ntija kuzomuka humuro kace ugarakanza kwa twino mjenyi witu gunaja kwa na tuganira kwatena nabana hamwe n'abazire kandi ntwenda turebe nakazare kintu communication ya chikachi ine kuberya hagati y'omwana na no muzire omwana nabasata kwikarire ngo kuba open ugambira omuzira ati daddy nyowe kiriya kinywani cyawe kire cyo rubondo ko rukobotaraho kinkwata kwata daddy nyowe hishomero hariyo teacher naguma nanjuma nagira ngo ninsinga nishatata no singa no shasho no singa you know omwana nahikata kuba open okugira ati mami nyo ninkubera franka ngu mbonde boyfriend nahabwe cyo nkabe ningira ngu aija hatutayayire omureba hamisho ebintu nkebyo I am imagining oryo muzire omwana nabasa kwika kuba open and just daddy here is my boyfriend rundi ntaro zonka cyo cyananka cyo mwana kintu kyanyena kintu kyise nebintu nkebyo iwe ensongezo no zahandolingo otomuka ntaro jumangana nebindi rundi umwana numereza akayire nuko sobole kuba no manya bikeberwa ni mutalibaneza nebiyarwa na etaga okugamba kwa hagati y'abana Frederick Tumuhaire head teacher Uganda Matters Primary School weturije kuba twina hakasheshekeri izoba okwongera kutongera kuthatira ebigambo nkebyo katumure utakarga ha program eyasisimuka Sabgamba had discoloration ingashi amino kushanga mu dynamino ginekara etari yakubiri egiya butosha shya butosha yiniye kara yamino negumane hinduka kugera hamyaka abana batabingire bakira kwa binamino aga paper white ingasha kutweta ka white kara
then kurukwija bagumana okura akareja negumana hinduka ahubwa mineralization mineral content kuri kuba yamani ningashi ebimuso muri no ryagumana ryeyongera abuja ngo itabakuru twinamina gagumire kandi agakumara ubwire buri ngumukana kara usually have like it's like white pink or creamy white. That is usually it when to tanka no kara konka na kare ya mino ne kumane difaringa kurugira hares ningashi abutukuruga urugo gwitu. Oh yes, no za kushanga samu haro family zo kuza kushanga ubinamina ga white. Ara handa kushanga tugumudati no so variation eje akara sometimes in akara satisfaction tugira hamuntu ukora kurira waba iyo kumuntu kagira akara yamino kara waba confident nayo ya konka kokuruga hari iki cha kara determination then na features ninga shikara ya yibichweke biyotorero mukana bibasana bikakara yamino for example woine nka skin kara ya were ya black dark skin mutabinja bari dark skin di kwa kushika noza kureba mino gaba white in comparison the skin color. Okay, nawe jaba kuba bakuja ni wenda dark color za gamze zikushanga ziri dark ningashi dark engine yeri dark noza kushanga umuntu wajangwa na mino gaba white yeti ndigaga takwera search konka bakugira ngo environment yo kubagarumu niko kuba kwatachoko kahandi karoba so noleba yaguma yargayo eri complete white so kutukugamba kara ya mineji nechi itecho umuntu ari kubasa kureba akakitekinga for granted konka chine effects nyingi munonga amagara g'umuntu wo amino gawo gage kara iyo tari confident nayo no losing self esteem ninga shoko yemereraho especially nga generation yaho turi kushanga ngo emirimo nyingi tukuza gukora n'imirimo kwetaga ngo icyo kubona ukora uwo ine confidence yo ku expressing ukamanyoti nani ngamba n'umuntu n'imyendeki so sometimes ko kushanga ngo mu bana bashanga umwana aminoge kara itabonire na losing your self esteem losing confidence eventually ushanga ata interacting aje n'abana bandi so kwa losing that social interaction chima affecting on performance yeye performance never sakuba in terms of education in terms of expression performance nayo never sakuba in terms of growth ushanga yakura na yetina and eventually yahingura yarwo mu myaka yakure na basa kuba free na n'abatabana atoshanga yakura na yetina eventually no mugwire go no mukuru we ushanga takubasa kuyemerera nko mu agwa kara ya mimi yeah then nacho ni chi affecting ni to bantu bakuru hatinki kemo rumogoro ukora shware washanga mino bari discarate hatinki program je byamagara ne kushobora ko kugitandika bo kwatandika kushobora abantu ndi amagara ne baruji do you use that mino marunji kumbaga we nene birume mu gukora ka especially nk'abantu bari mu field ya art artists creatives entertainment and chiguma waza ku worry even if you are one holding ka MC ninga showing ka comedian or any artist any form of entertainment ni chigumira ku expressing yourself mu bantu orukuma wameno ga karate zirechi teboni yeah so that is a clear description of takwasa kugamba hakara ya mimi. Otaferwa mama nuko kusana mukwana jiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yawasukubana yiwa kandi cyitwe kikuka kandi suka buri kubana aribo mwana we nana isuka umusayibu yagize miso bukurikana asesha abukurika ngumwana we yagize miso bukurikana kora kina akora utaka keba kandi suka mwana wanje Mark Janti activist hita buri saha emone cyeka zo mu abazi wagize miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu in VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makani
kwembera buri kimwe cyono kwa ukoze bati ekibi ukora polisi nugiro miso nukaga nonjya koreka unutina munyana wanje ningamanti ekitu bachoka ako teno kwa nokafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you. Goma activist ni that emazaz guilty. TV West Nehinda programs simuka tulumsaye itu ya kabiri takaraba dakika nemu msaye ya kabiri kandi nkaburikiro umuntekanza yitu eno msahe ya kabiri tubantu kuletera umugenyi rubana hanura hansonga itukubo bundi tubizire ne tukorabiramu enchakalen ko kutuzire ntubamanyisa tukwinira umugenyi umunyoro rundi Mr Frederick Tumuhairwe kandi ono head teacher wisomero Uganda Matters Primary School mu rubuga rwambarara kandi nensonga rundi umuto mukuru gumuresere uguru turukujya kubana twanuraho tugurugunde na gundi ntwenda kuri relationship rundi okubaza okwanura okuganira hagati iyo mwana ahamno muzaire abwake ntukuletera abantu nkabano kyo kubanza mukugumbiye nyegesa kya kabiri muzaire kya kasatu no muri mugwonka ugwarukubana kwa institution ya kwebembera nibyo bintu bijuireye byabazaire baliyo abana baliyo akandi kandi bubayine n'ubujunanizi bubundi bukwanda bukeraho kusanga ngu nabazana n'ubujunanizi bobule nambere umuzaire atali kurora bahikiriza kike kyo mwana arukuba nayetaga hanyuma yo kumanyikira ko wanke mutalabaneza rundi kike kyo mwana cyakuba nayetaga Mr Frederick nakwakira sebo webare kwiza no kuba nitwe yakuraho abakutureba tutandikira aho sebo webare sebo mwamukasanga cyo mutebekana sa program abarakutureba na Vision Group okutwara hamwe kama witi yesu nabakunda umukasheshaka ni chamani kushuta mahanuya ni uriya TV yawe tukaganira tukareba ubundi ukutakubasa kwano bwenge umukongera kora abana bitu generation eyanyensia arho ahamu mukoro gumwe ogunabire ndo bakaba bashaba ngo yanjure haza ogambe bashwenkuruza generation yanyu mwenu ahiwarigire sho ogambe shwenkuru ogambe shwenkuruza no amzire nabandi umubuzare no hikaro bagwenda kakoma abuko banoronda n'izina ryo kumweta rukubura konka echo kibanche inchereta ninga shikanji hayo ukureba umuntu ngoyine uburgo kandi uburgo bukoreka ngo hakabaho generations zahwaho hatariho generations zindi generation iturumu tugesimisa konga tushimiye kukimanya ngo ariho generation ituru kuza kusigaho ariho bwire itwe ubarije kubano batugambo murayineji kandi tutakirana mu nsomo konka ubutwarugaho hine abitwasigire hine kibara kutujukaho okutwabakuruze okutwabegise okutwaganire nabo hatecho umuntu umwe abamwe hati abindi yo ningamba nabo bampurikiza barakundeba no recordinga
icyo mukikuru wawe nyokwenkuru iki shwenkazi iki shwenkuru yaganire niwe ubundi akiriyo magara genseji na mnonga kwa kubatakiriho ushanga umucyo kigambo ukitamburireho kandi cyakombeka na hati aho riyo noreba abantu bariyo nabasima kugira ngo bunde uri umuntu wamani ningashi obuhabuzi ubwo riyo nohereza n'ubuhabuzi burukugira amani mengi ninyenda ngo hati EGTV nehereza abantu ngacabaho izuba rumwe hati ikagumaho ati nikere kugamba haza kwawe sande abantu nibebuza habiroki nicumanyisa ngo buri izuba hashimye kubana habo communication kandi communication ningasho kuganira kurunana stop tukushimye kubana kukoma naye muganirire nyuma abazyo na hati n'umugagaruka mugitaho muganire bindi hatukunu kuza kukigerageranisa na topic yitu yeri izuba yo kureba ubundi umuzire na n'umwana ukuhakubasa kubaho ikiganiro kandi ikiganiro ecyo ubundi cyo kombeka ningashi cyo kutebekanisiza umwana ahabwo continuity ningashi ahabwo kugumizamu kwa generation hamwe n'ebindi ito mashomero ati headmaster wa Uganda Matters konka nyencha kare ninja kubantarwe haza kunguza kurwo mu office ninchereza ebihandiko na ebyombeko na byona ebimbire ninkorese bikwato yo bwa headmaster mbukwasa umusiya owanzo mbigere nico ndkwendera tukigerageranise na necha abana bitu icyo kugira ngo tuba turiyo tuganira nabo natuba turiyo tutebekana sa generation ejo eriyo neza kutuza omubigere mwana mugufu nduba turiyo tushanga batandika handover haza handover nikiba kiri kirungi yabera process to kwimukizo wa kuba kuimuka abruptly ngo tojemo kubana imukizo barumuti nahandi ngo vapana nabaro process nabaro kwetebekanisa kukoreka uko ibintu biratwazibwe process ejo neba erningwa ningeri ngufu kurigera obundo kumwikirizana ninga office eyo kuba no holding okuganira ekiganiro ecyo muzire n'umwana nangwana n'umuka okutwara hamwe nabani nyenda tushikirebe nkenshonga nkuru munonga ecyo kubanza nabani nyenda tumanye abana bituriyo tuganira nabo nubahi n'abimyaka engahe aho kana n'imyaka y'umwana nayo ne leta icyo waganira abukubara abana abimyaka emwe na munonga emito y'urukushango takwitaga kumuganira ebintu bimwe ebyabagire omushogoyo ninga adolescence na nabanda barengaho arabagira umuza university n'ubwo aratachire adolescent ungana cyetaga obuhabuzi nacyetaga ikiganiro cyawe nacyetaga omukabo murungi mwene byo bintu bicime kuba natugezeho kurwanisa munonga ikindi kuganira kwitu nabana y'abantu basakora timetable kungashime kuba nabaruho bwirowe ngo kutwagamba ngo handover process tikwenda kuterebuka washanga umwanda rero nakora homework utandikiraho uwari homework ari mu zindi ari natekateka kandi hati uri norete ikiganiro yes kibonire n'ubwo wagira ubwire kandi konka umwana na wakiriyo nakora ki homework abazire abamwe harabaho kunywa haza ncyenda waza kuganira n'umwana ubinurenga izoberyo urusoba cyari mu influence aho ko abana aba beitu bino bwenge
nayarebere ati dad kandi ibiyanganirira izuba ati ibiyanganiraga buriju ayebuza bwenkera izuba yijaye no kushemererwa ukurengera kwa buriju nanganira nkebi kandi atakabinganira so nje manyisa ngo ashemeye kuba nureba ngo cyo riyo no ganira no mwana no sustaining ningashi nuko kiragume izobera umutu waganirebe nchakara bakareba umunganira wahinduka ubundi yine icyo kuganira ho mutwe cyakuteganisa mu bundi so njye manyisa ngo ashemeye kuba nuba or sober sober mind neretera yuwenka ebyo rabe no gamba wabijuka taro kintu kibi abazire na munonga baba kuyumba tureba kushanga ngo oriyo no ganira no mwana na nyencha kareba kubuza ngo bishi muharawe nyumwaze ninga mutabano wawe ninga bana bawe ubira no ganira kina ubundo mukazi katugeze yakubuza uri umushisha utinyosha nganira nabana nyoyi nayi bashangire ushanga ikinyene necyo ganira nabo tugira ki so njubanchenda obe uyinobwire bwo kusustaininga echoganira nabana nyumwibaziyo echoganira nabo na hati nubasa kuchevaruetingaho ningashi okiganiraho nabo urebe yaba bana abo nobakijuka ecyumuganire nangwa nebimwe abana nabahikamba bito munkora abana bitu bar very swift bara alert mwana umuto gwabo bene mu kintu cyo kugira ngo ecyo muziri ya mugambera ecyo mushomese ya mugambera yakikwata abazira bamwe bashomere mbatukiza no kushoma konga tubashomese nangwa no umuntu abashomesa umushomera gandi konko mwana wubundi yamutumwishomere rindi nahikayo agira tazeki icyo wato muhomu wakakigwiri nagira tunobiha ticane cyatugambire kandi iki cyamugambire nicyo ari kukwata ubundi kukizaniye cyo mugambire aha bwenje abo kubiwo to kucera kumuta ushongezo zo kuganira byo kushoma utwiye no muganire bindi ningo kuganira uko tukubaho ko ngatuwe kwa kwirwa wo mushomesa yamatiza ka point ke ushangana akakwata niyo nawaye nakamuyeho nakoreka ngo icyo tukubasika so yuno basaka mugambira uti uko nabo mungaro no good practice umbwiro buturiyo mbwira bwa bayibora ubu tukwenkarejinga sops ninga shina munungu ko nabo mungaro kubana icyo cyaba kimumbintu bikuru munonga kandi uko nabo mungaro kutamenwara nyinji munonga abantu tugiyete practice n'ubwo twatwine bora no twakwatagine aho kwani kimumbintu yo kuturwaza na munonga abana bitu bato ushangana bihamu ndwara wamuzi ubundi zibateganisa mu ndomo aha bwenshi abo kuboko nabo mungaro tubakugireba nka priority mwenu uko naba nani nyenda tugitware mu nkashonga nkuru so hate oshime ko inobwire icyo nakigambiraho icya kabiri ashime ko ariho umwanya kuganiraho gurumu environment ebonire taro biho bidongo n'ibigambiro mukone ndijo taro TV rya higuru ningo mpira taroho urwaro bundi rurunkahi ninga barukutonga na heroko so ashime ko bariho atmosphere irukoreka ngo kubasoboza kulirizangana yes echo nikiba kige kintu cyukuru munonga oshimiye kuba already kuba otarukuza gukora judgment ninga shikuhendera urukushango niwo uriyo muramuzi uriyo nuza kucwa umushango ni kiganiro ngo kutwaketa ikiganiro tawo mukusinga tawo muna kusingwa muni njimanza ngo kiganiro harumu ngo korekana ubwenge kandi nangwana n'umwana waba numureka ngunduhe ahereze opinion yeye mazima abana abo nakura atakutinire kandi abana abo yaba atakutinire oshe nubwe arukwereza mind ye kandi mind yo yayiza kujikwereza njimanyisa ngo na nebizu ibyo mwana gwara kubasa kugira omukukura kwe nibiza kongera kutuba abana bitu bageza aho kutweshereka bakabura kutuganira bari amutuma kubasasa ni kimwe mu bintu biri kwija kuzibira generation y'ituriyo ntitebekanisa etahikarurengo twabihurire bimwe abana ba university barukufa bamutere icupa shamushanjwe cyo ninga munana na rugo mubara
na n'ebindi bikubabaho ebitwarebere tuba university bonka na nandengwe zindi konka atushanga uriyo noferwa umunyeto kandi ushange kimwe wabire no wasa kukitanga umukuganira no gumwana na munonga aha myaka ikirumito eyara kubasa kumanya teke kitata yangambira mazima tindi kubasa kukirengaho ninga kimama yangambira abazire abamwe bashija notino bundi kugamba n'umwana w'umwiki kumugambira ekumuruho arho umwerere umwiki wanje ayishomeraho anyizireho yampikaho abo kuba abana shemye kubatamu umutima go kuba free na n'umuntu wari kureba ngo namuhika hatoshanga ngo ubundi ticha we tiyamurebera ushanga deputy tiyamurebera konka we n'umunywana wa headmaster nareba ngo nabasa kukigambira headmaster free na sine woman tiyamukiwe so yija umwana yanyereka tanani nyenda kuterera mami isimu kashi isimu ako umuntu kirago babuzo umuntu baganze abazire ushanga ibi yarukushaba ubundi kubasa kutegereza video konka umwana ati nani nyenda kuterera mami kashi mami yabaki ati nibe nani nyenda nyohoreze atabu kuba ubunisha inebe nabire ndakarebira atkonga kandi ati inebe ndebire ntumwisho wasene umano gireyo ati ngire atkonka yampereza kantu kamwe atubunde naningira ngo ati ndiye bakatakumara atubunde naningira ngo natera mami ati nabasa kugira ki kumpwera mugira ntahantu mwe no humura ntereka naza ati nterera umane sine umane ati ngamba nawe kureba ngo yahwera umwana ogwe kandi ukukwezi kwarenga kusiyo video rabeho ndera kashabanye na ekiyabira tamushabire ubundi arukumurka so ejo ngani kimanyisa cyungo wabo tar free n'umwana wawe eco cyunga nikimunaga ushanga imbera zabambe yebundi yahemukira mu bagenzi be abo kubundi tatungire guidance bayida babazire ntwara kubi ejo ukabire nobo cyumugambire kare utaza koreba watunga enshongeji osheme kuba n'utwaza oti hato mwana utakubire no kurajyana na rajyana ako kabena namanye icyo kora immediately atakwetaga kuza kubanza yaza kutoro kunoko no kuza kubanza ngo atere sumu njimanyisa ngo ni nkamakuru agamubaho ecyata kahururahoga so abazire mukiraza abana batubere open atugambire ikimurya mutuma ecyara kutekateka ikiri kumusasa umuntu umwe abana bitu kutukuba tubakira bakurwombe humuro ntukira kugira hakire ko kubabuza evabwi no mucyumuro imbuze bihumuro so abana bakutebeza byinje babwi no mucyumuro konkana bace abari kutebeza urukiko ryagizire n'abazirebe kandi bakagamba aha topic egineji ekiyayegiremu akakisharinga n'abagenzi be na munonge cy'urungi munonge cyamukorire so abono bace munonga cyucyoreka ngo okuganira abazire agati y'abazire n'abana kikiri ikintu kigumere umumaka gitoko kandi uko tarahereza umwana ubwire nukwekera yongere kumafectinga umukureye nangwa na no kumutebekana umuntu wo mugasho umubwira ngo misho taro kintu cyuri kushemeza nk'abazire uguza kuruka hura ngo umuhara wawe ninga mutabano wawe nuwo muntu wa mano mwihangomu nuwo muntu wa mani umucyangeki nuwo muntu wa mani aha Satan level ngahatu turigere umubururu aho ayishomero ya Uganda Matazi konka kibire ni cyukoreka ngo politics nizitandikira level ya hansi umwana zahari umupena campaigns akonvisinga abagenzi be bamoreka aboreka ngo nando bururu kandi babumuhereza ahabo kuba hine language yakoresa hazagomani ugamuhereze bukerekare mugiro tubishinka toka hurire yabo kwesimba nkabwa prefect ati nimba hurra twonka biri yabugumire hati umwana umutamukareje yo kumgira abo yo kumureka ngo nabasa kwesimba kandi no kuraba amagereki arabamo
nenyenda mbashaba abazire abana bitu tubate mu muzimbogo ako mwana ogwe at primary washanga ine courage yo kwenda ayesimbe yabagwa yabahika kunka acinjumanyisa ngo bwebembezi buriyo bwatandika gukora kandi abebembezi umunso tubakanyire kandi ubwebembezi tuburi umwe nabo mwebembezi abamwe none babakora bebembezi bajabira ushanga bamukwasa ikitongore umwanya nkogwe ishomero nkeri umbiro bibiri abayare ryamuremere yartira hansi abo kubataratendekerwe kuruga umubwana bwe kumutama mani go kumanyuna abasa kwebembera kumutama confidence yo kumanya ngo nayemera nkagati y'abantu nabasa kugamba abana abantu bamuhurikirize so natwana twenda nkwecho tukikore munonga willingness to improve haba ashime kubana haba abana bari kutureba hashime kubana haba hariho niwo mbundo muzire yine cyo twire no manya ko mwana ngo muzire yacu kwabura ateki tushime kwa no kitwazotyo ushime kubana uba ino mutama gukwinduraho aciya kugambira nico kimwe na no muzire yine cyo kubobire no manya ngo mwana nabasa koreka nguhinde nawe cyaro kumanya kandi cyo kubasa kucarenginga ninga cyo kubasa koreka ngo nkibasa ko kurugayo rather nkibasa kugira cyaba gasara mwena umwana gwano ganira nawe umureke ngo umwina mu wese gwagwinjo bwese gigwinji kandi nawe umugiremo nawe abukugiremo icya kabiri umubishire cyamo aromanya umwana uri kwishyaka kugambire cyamake nko mwana yakigambira umuzire we yabana wo mukazi yabana wo mushija yishe ninganyina ningashi nana kucibagambira mwembe mucimubikire abakubana habasa kubaroho icumukireho haronka abantu kwayiba kubambaraba owa bodo twire no muhereza atwire na amahamba buru kumutwara bagera kanya ko bahikaho amahamba kunkatinire kucugambira unka nabasa kuba free akikugambire kandi obundi amanyengoza kumbikira echamecho na waba no gezaho kubitwara bobushoboruzi turukuza kugenda no kitaza radio na za TV koreko mwana wawe cyumubireho so confidentiality ningashi kubikira abana echama nacho ni kintu cyukuru munonga omu baganda binemukaricha umwe yo kugira ngo babana bariya tubaru kuganira konka itwe mu banyankore tikine shonga ikikuru wabo tine byo kuri umukama naho kuba okurya nabwinora kukiriza tikibonera ushimiye kuba noriya ko kuriya kawe no kacwinga okaheza mu mukama waheza kahezamo wabuyine topic yo kubasa kureta no wasa kugireta na noriya yanagamba ukabona kongera kandi mpora mpora mwaza ubundi umwe wabo tine bwire waza kwika amuhero gwekiga rather gwa mire y'umuriyo no muriya ushanga hine kintu cyango cyuma treatinga ningashi ikimwaganira ecyakubasa kuyija kongera kombeka ihanga litweri abazire aroha abazire bamwe abinemeze yabo na nabana binemeze yabo aho banyine kabina amasiyana gabona gamanywa nende bezabona zimanywa haza echo umubana na munonga basigazi bitiraka kuboreka ubushoboruzi bwo kugira ngo ashemiye kuba inentebeye n'abamwe abana bato batandika ku ushange yuwabo ushanga ameza ni wariraho rya mutokore ni wabanza koraho ni yori ho kataho imboga na uri wakurata nawe ni yawe kurata ho wataho imboga meno tarwesi yani ngwe ryaho ubundi yine amabara amanyane kozereta ngwejo ne yo mune yanyine ka ejene edishi rumwenyama izo kushaziti rukwinganeti tukageraho enkora ya kafutiri erigenda kutwingana satwena yitwa abantu zambaga ninga twanzu zamikore ndisho nico kimwe nano makagitu twege okugeraho za kafitiri yezo zo koreka muntu tubasa kusharinga umurimo kokwe umukuru w'itecha akande umukuru Frederick nutchine njakareka kino ntuganira hansonge juniyemu yerkwatagana ha rubazo urwo mwana hamno muzayire kandi yagambire ngo tsobanura no kurwongera kake
tukaruteka rulengo ruweka ubundi harubazo rwa nyina bwenge na nyineka iwe kintu kinumuka no kikora how often do you do it akandi kikuyambire kina muno muni rukigerezeo kuromuka wakireta akandi okurora ensonge zosora kono zimanya abazaire ntukima muri busy biroveno muri busy muno tumwine bwira bwabana cyo kurora abana mu mwaka gumu nekichweke ibiri ni mbasiti kama masomero bagende bagume yuko akandi aba mu boarding basore kwambara arayo kine effect kwenganake kurango bunto tungira rubazo orukuba rukwatagana hariyo hano mwana heticha tugambera ngo abantu bako barugira hisomero bakagaruka barugira umuka bakagahumuruka mu masomero ngo boko bemereza bakasoba kwamba basoborura bikibayire humuko mu ruhumuro ngo abarukiro bwingi nabakora kabisa kyamana mune kibayire hano muno mu rubazo hagati umuzaire hano mwana mesa teacher ensonge yo kuba busy kwa abazaire no kudedicatinga kananka kastaro mukuru wabo ensonga nenge sombi zibangambire zananka rukora zona zikole hunyondi busy kangende nyo kusubura nebindi ikintu ikikine effect kwenga naki na muno kusanga ikiganiro hatu tukishiftingire twakigara harabaju uwo mwana hamwana uri kwa mukuru wabo baitu nuje kusanga kiri mukika cyo kuba hamuzaire no mwana hatikira hamwana naki no mwana kana namazima hatu twineho children parents abana hatu ngo bazire omumaka gatagamwe na gamwe tinyenzire kugira ngo umwana takubasa kushoma ahara mugenzi we na mnonga ogo abakeraho na yino good practice ubundi yo kubaganira konga y'abana abaganira attention niba kumuhereza tero kushana niba kubasa kuhereza nyina nani kandi kindi ninye ndomanye ngo abana bo nawo wenga oriyo naganira bagenzi be bamutiremo bituri nabareba ineho twa weakness tweye mwana nawo bundi ubwira bwo kumuhurikereza tubakubugera ninye ndakabamanyisa ngo abazire ruhanga katuhereza umugisha muhango bwo kuba baruhanga bo munsomo so uko muzire uko mwana arukureba we nakureba mu kitini sakiriye cyamana munonga so njwanye manyisa ngo yaba nahurire kigambo cyo muzire nabana kikira ecyarukura aha mwana mugenzi we so nangwana n'umwana mugenzi we nabasa kuba ayine cyangwa munonga ubundi ki ayine experience na munonga nabasa kwa ari mu class yayiguruho we yakira university oriya no musiniya kongani nyenda kugambira yaba namuganira nabasa kubatamuhurikize ninga nabasa butakitwara mu serious n'ubucyaka bakibonire kita konge cyo muzira rukumuganira nabasa kuchitama mani mingi umuriyeki icyo mwana mugenzi we icyari kubasa kumushomesa akakikwata je ni nkababa bino dialogue ye kayona urukubahereza chance buri umwaka gamba hato uri umukuru ikiyagamba hati ukachemphasizing hato kacherabizo mukanwa kawe ugundo murundi hatecho umwana uri umuto nachikwata munonga abo kuba hino kuwachemphasizinga ningashoka wachitaho ensra kukiza ubundi uri yuko yaba kigambire ninga nangwa ne basa kutare kurenga kuri yaba kigambire konka yahurira ni uri kukisupportinga amanyate cy'umuzire ari kusupportinga ninge kiyagamba n'ikintu cyurunje munonga so nicyo nanisha bubundi abazire mu kimanye kandi ngo kutwanduganira kimwe umumuringo ugutwa kubasa strengthening mu ubundi ikiganiro iki twageranguna no kurya hamwe abo kubana no kurya arhomanazi ningashemicwe eyitukurebera aho kurya yaba no kurya namaguza yaba ne kurya nacweraguza abantu byo kurya biryo mu kanwa yaba takumanya kwata gihuma yaba na byo kurya na byetaho yaba mwenu nubo warebire umuzego mwana ahamiraho tebo manazi nanchakare yaba nashtama n'abagenzi be bareba ngo mwana gwashobore kirwe narga umuka etegereze okwetegereza kikumanya so kushoma ninyende cyo mukikwata bazire umwana nabasa kuba natwazaje munonga
kitari kirakirungu ubundi abazire be bakaza omu mashomero ninga shibine za degree konkushange umwana no mutamu emicwe mirungi ninga shemitwarize mirungi aha bukugira uko bino ganira nawe kandi ushange cyayongera kwera. Okay, aho nyini dakika ziri 30 iwe Rio Notorora TV West Nehinda omukaire nukokan kandi tuli mukaira ko mugenyi tuina Omnyoro Frederick Tumahewe head teacher wesomere Uganda Matters Primary School tuli ha relationship nekiganiyo rundi orubazo urusemerire kubaho hagati y'umuzaire hamwe mwana rusemerire kubaho ruta rusemerire kwandu tuwazibwa ruta rusemerire kwandu baho mu buyireki rusemerire kwandu mu kichweke kirukubankisana kita ebyona ariyo nabitoraberamu kandi ukura twahengero kwandika twetegerezisa nukongera ubundi kutugura nk'abazaire iyo muzaire bayino kikoroto mukayawe kibaye nikibaho kerabayireho rundi kikabaho gana kati omukaine gakandi mutekirize tugere mukamuro kake kandi butarogo mukahumuro tongere tugaruke nensonga egyo ni yem juka tuine banyana bayito ba Swift Initiatives Limited aho kutukia program simuka TV West Nehinda mbakwijucha mbakwinira umule ko ruguguma kachika stadium biro 25 kandi okwe abana mukago kwezi kuno kandi sobora kono kayo bing ebakuretire guma ha TV West Nehinda utarwa. Uganda's hottest World Cup betting reality TV show, World Cup Bank 26 on Star Time. Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo and Sportsmaster Timo Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m. Visit BankBet to register, fill in Star Times as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bank 26 powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board. TV West Nehinda tuine banyana baitu akanda ba Swift Initiatives Limited amba kumanyisa baino mule ko ebiro 20 mukaga ukwezi nkokunu kacheka stadium akandi okutahamo mukuru 20 omuto siringi 10 bakwinire buri kimwe kiona nayo rukwetaga kutunga umwanya ugosobora korekeramo ibintu byawe no sobora kuba no batere namba ziri a screen yawe nyongero kuba ninkwijukya nti tuine banyana baitu aba bright suits abara kutujuweka kandi baria hala grandi mbongero kumanyisa yo ino mukoro oina embaga no bunga no gaitwa no nabakugaita sobora kwano bakira basole kwamba kujuweka na timu yao yona sobora kwano mzoka kurungi not msanju itano muenda nkaga na itano
nsanju asatu na mwenda no batera ba Bright Suits La Grandi level 2 room 5 kandi basobole kuba nabakutekamo ebijwaro note nsanju itano mwenda nkaga na itano nsanju asatu na mwenda Bright Suits be your own label akande nubo barukutekamo byo kujwara kandi naituye mukaire nkakano mukuru Frederick mukahumuro twantu twechimitiza hansonga akandi eyabana bayitubiro bino abatuine omumakuku kyo kubanza bageze muno iki akabene bakaguliriza muno nibetaga kuba nibamanya biki byabayireho bali batakabayireho na muno kirukweka habazeira bo kusanga ngo bundi yoli alwenka mukyara no abayine rundi sebo no abayine abana babetaga kumanya ensonge zabayiro hagati yawo na nyinabo zabayiro hagati ya nyinabo na isebo nebintu mbametaga bamanye ibintu ebyo habuko bana embere bakomba sobera mayisomero bintu nkobiri abambabarora abadade bamba babungira abambabarora bamambeja babarora mbabaletere bakubaletera ekintu ekini kitalibaniza kitabana bayitumbuire buno na muno abanyakwina abazayire abalibonka no single parents. Hobara mnanga mtebakanisa program. Mweno okora omwerere omwana tichintu chorobe. Konka chimu muri byo nchenda okwerinda ishwa. Wabiho mwana echi yakubuza nyincha kareza kuchiprovinga yino kwara ku doubting integrity yawe kandi naho ikibuzo wayendo kidojinga ubanza wabona satisfactory answer ubona kukimugarakamo wareba ngo tuwachetaho ningo yobuzabuzo shango nkasumu ninga shomugiro tibonde kiroka cyene njya kushigaruka linza kugaruka umwana ukurigire kibuzo cyakubuza arohako arohebuzo icyo mwana ari kubuza okikirizo teki nicyetaga nabaza nakora na research konge wafa no giro tinyoka muhereze answer yecube cyendagweho aba kubeki cyumurengero ubundi hato bwori no cyangwa cyumurengere atwariyo nayongera gukora research akintu echo na accurating na answer. By the way, for your information, abarakutureba umwana yaza kubuza ekibuzo nakimanya answer nakimanya kandi obwatara kujimanya it's very rare konga kwa kabata kumanya real answer namanya kikushana nka answer ninga kachikwata umuringo mubi hata nayenda umuhereze version eyushimiye kuba notekade kuti yagendera version age neja kumusya aharuza konge bibyona twagira ngo nebiza koraje munonga iwe omwana wawe wabana umwesi aho washanga ngo umwana wawe taka kubuza gakibuzo ubone umanya ngo urumwaka buza aha relationship yawe na no mwana wawe. Okay, hakasosoleka kaituma katachigambeho TV West Nehinda program sisimuka no sobra kutegaitaho akandi umzaire hona na beroli naino tira kariyawe not bibiri not mwenda not ina mwenda akandi umukasonsoleka kaitu chigambaho TV West Nehinda umbiri no iturumu na ekiganiro cyaitu na mbere twakikia umwana wabo araba atakaguzaga kikaguzo ngo muzeire atatimire atakwirarikirira akakwemera mu mayisa akakuguza tubaitu daddy baitu mami kinna kirikita rundi kikaba kita rundi ukarangu umwana ni nsonga yakwa nayitago kuba nakumanyaho ticyagamba ngo nasobora kuba harumu akabuza akande nayo muzeiro semerire akuba no yakaguza mu mbere gyo niyemo akasonsoleke kaitu kigambe ono tuli akandi no sobora kutogitaho umumbera yona akande nuko tukasobora kwantanura nayo tugene maiso mukuru ahetiche babare twabaturiyo tureba emiringo yitoro kubasa kutwaza mu bunda abana bakongera kutuhika hino kuganira nabo ubundi twatwarebero kuriya hamwe nabo cyaciro outing tino kumanya abeka yawe arohizo barumwe
ero mutara muratambwireho mukaza auto niwe umutwaro go akora ningo go biro savingire ukagira uti kandi harabana banje auto bari ice cream na nebinde bimuri kumanya ubundi barukunda swimming nebindi icyo kubasobe nicyo wakora ubundi utokahikayo umwana akabugira ati nyowe kitinku cyenda niyenda kiriya ubundi ukashanga kigi cy'akasenta karengereho kandi ukashanga ubundi cyakwembarasinga konka mu kibancyenda wakutwara abantu abana auto ube no manyangwa aho rukubatwara nujya kubabasa yoje aha kurigira imbera zo mwanyogwe ukuziri so outing ni basa kubejo another outing ni basa kubiri yo kwatendinga functions abana bawe no basa uko wapangisa kamotoka kawe ninga kapichi kawe ninga bunde oyine motoka nkejo min zone wagenda na aberere bawe yabana umuyana babiri ninga wagiroti amukorogu nagendana nogo amukorogu nagenda noria yagenda staminiwe nanga abana bato ubundi kumwaye mwagenda nko mu taxi yamureka muza kumukikira bukubundi none ngo bataka mushorozi sente zo mwanya ubwo yashitamo okumutavero bye ejo cyongo mwana we nayamarwa aha myaka y'umunana aha myaka yeje yasya taherera bibero byanye natakumanya ngwishe namanya nakukikira yarewa mukikira nangwana bamwe emirune minji ko kweza kumutaho abiro agwejegera mwe n'ukimanisa muna yagira ubusinge burunje munonga ejo time netagwa kandi neyongera kwikanisa umuzire n'umwana ayongera kwa mubwoba bwo kutina ayongera kugambira ibihama bye ibikuma affectinga ibiri aha mutuma gwe oku involving abana activities ntumarira nacho ni chukuru munonga abana abacime ku bantu ba involving activities zomuka kandi twandu ba involving activities zomuka tushemeye kuboreka ngo punishment umwana izo baryo rumugera ngo ayeye rambugejo ahabo kuba yakora ikintu nanka kibanza ngo kwero mu mbuga nubwo ari umukazi yabari umwana wo mwiki aramanya ngo n'ikifubiro nubabo bokushanga imbuga zabo ziterira tagifireho ari kureba kirunumu so abo kuboka cyumukoresa ho ka punishment mukunde se ngo okirininga no practice nunji kandi nebane yonja o ekayanyu wori yo kumereza punishment somuhereza zindi kunka nkecho utachikoresa okay ntumarira mkoreticha yes turendo marira abazira bamwe obwire bukatubura abana twabarekera baticha omashomero gataraga mwe gamwe nicyo rukurebera nabazira bamwe batwara abana babo mu mashomero barabato mwe nanyenda kubashaba abazire ishomero ryo raze twara mu mwana wawe maze muri cyoke ratakabiri kushomesa umwana ebya academic ibyonka ukashanga bikwatirira umuntu mugunjura umubye micwe ukashanga rozura mazima emicwe nicyo number 1 umukukura kw'abana bitu muno mwana wito warabe no mutwara tyakushomora urungu no kwandika no kwikebiza mu byonka kungatishemeye kubantu manya element ningashi component yemice ya discipline umushomero erwatwara mu mwana wawe umwana yine discipline buri kimwe cyona nayija kucikaho umbwire bwensege okay TV West Nehinda wabali kubona nayitwe dakika za 16 na yino mnyoro Frederick tumahirwe kandi no head teacher kandi no twantanura n'abansonge zitari zimna muno urubazo rundi ikiganiro hagati y'umuzaire ahamu no mwana musomesa mukugu mwebembezi bayita kugambire mu biyonekere hamu mwana wawe tenuru rujunguru warukubaza tenikyo kibare cyarukuba nakora tenibiyone ibindi byarukuba nakora na muno ebiri academic ensonge yengeso ni erikoa okora yakuhira mu mwana wa nyenkia buri umwena amorola manyiro umwana onuwa buri umwe amorola mwegombo umwana onuwa nuko tuyihamu omnya Uganda omurunga abativi wasantutse biri kwantungira abo akayire muzebisisi naliyo naija akomzemu asobora kana kusemeza antukusabanya biro tarugaho akandi uguma TV West Nehinda otarugaho guma